Metong karing programa ng syudad ng San Fernando ang digitalization. At metong karing takbang agawa na ng lokal na kapanibalanan ng syudad, impamaglagay EasyPay vending machine, king kabalenan partikular na king City Market Plaza. Target na kano'y mas gawang malagway pamamayad ng pong pamag-cash in karing online payment platforms. Opo, kaburian tamo kasi na i-digitalize tala rin, kaya ganagan ang transaction tamo. And at the same time, buri tamo maging convenient ka rin taxpayer, ampong ka rin kaya katamong mamuhunan. And in City Market Plaza, I think very best place siya po niya kasi dakal po magkumpula tao, ampong siyempre buri talang sa pandeng stallholders tamo, maging convenient mo naman in biye para karela. Lalo na ni-rehabilitate tayo yung kaya katamong Market Plaza. At duwanan da rin kanuna ring ega na ganang pamamayad king City Hall, may lagay mo naman king EasyPay vending machine. Bibiene itang makanitang convenience. So atin tamo pong kiosk or vending machine keng City Market Plaza nung no ka rin pwede la pong mag-transact, karing kare-kare lang transaction and actually pwede la rin pong mamayad ne king kaya katamo pong syudad, karetang taxes like business tax, real property and market stall rentals. Ngeni atin ng dosing EasyPay vending machines kimabilog ka syudad at makasadya naman kanong ituruding Fernandino, ban mabiyasa lang gumamit kaniti. Today meron kaming brand ambassador na will stay here for a certain period of time. Tapos siya na yung mag-a-assist ng mga customers na gustong gumamit ng vending machine. Maragulya naman kanong sa OPT kari magtinda king City Market Plaza uling tatanggap na lang namang payment online. So ngayon, yung mga customers can cash in here tapos can pay through GCash. Kasi yung ibang, I notice yung ibang palengke yata nahirapan sila sa change. So I think this is one way also of helping our vendors din sa pag-accept ng payment. Excited naman ring tao mamalengke at magtinda king kabalenan, uling ding mapilanda kalagagawan at ala ng oras para makapila. King makanining paralan, asabe dala ka ring karelang bills payment king pamamalengke. At syempre, less hassle na kanuing pamag-cash-in ka ring mobile wallet service. Malaking tulong to kasi 'di ba pagka pupunta ka sa ibang store hindi tumatanggap ng GCash. Dito pwede ka lang mag-cash in cash out, 'di ba? Wala pang charge, may charge wala, 'di ba? O kaya malaking tulong talaga 'yun. Siyempre po, inak pumunta king inak po mamasahe. Kaya di na ako mo po mamayad. Pindot mo po, ala na, yari na. So makapamayad na ako. Makantaya kabilis ang EasyPay. No may kaproblema naman kanukin transactions gamit ng vending machine sa Reni, malyari mag-email king city o at cityofsanfernando.gov.ph o kaya naman mausing kayabe hotline na 961-HELP. Bangagat ayareglo ing nano mga berya. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen.